खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिसायख'थि खाथि सफैनायजों लोगोसे गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा फैबाय थानाय समाव सरकार दानायनि उनाव माबायदि खामानि मावगोन बेखौ लानानै गोबां खोथा होदों नाथाय साबेसे दैदेनगिरिफ्रा एबा साबेसे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनायफोरखौ मावफुङो बे मोनसे सन्देह गोनां बाथ्रा होननानै बयबो मिथिखागौ दा बेनि सायावनो बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबां सोंथि खालामदों थांनाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदोंमोन नोंथांमोना एबा फंसे बाथ्रा बुंनायखौ बयबो दिनै गोसोआव दङ आरो बे फंसे बाथ्रा होनाय एबा खोथा होनायानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि 1 तला सनाखौ सोर आइजोआ गाननो मोनखो सोरबायदि आइजोफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होनाय बायदि 1 तला सनाखौ गाननो मोनखो नोंथांमोननि गेजेराव एबा जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंखौ नायगिरि बिथांमोननि गेजेराव सोरबा जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि 1 तला सना होनायनि खोथा एबा 1 तला होनायखौ गाननो मोनदों नामा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजोंबो फोरमायनो हागोन आरो बे समाव बे बाथ्राखौनो सोंथि खालामदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जाबायदि सना 1 तला सना होनायनि बाथ्रा बुंदों बियो बहा गोमाखो बेखौ मावफुंनो हादोंना हायाखैमोन बे सोंथिखौनो खालामदों प्रमद बर' बिथाङा आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव मा पलिसि लाखो मा मिशन लानानै खामानि मावखो मोनसेबो मिशन भिजन लायालासेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन होनना बुंदों नाथाय आथिखालनि जा 5 बोसोरनि इउपिपिएलनि सरकार बे इउपिपिएल सरकारा गोबां पलिसि लानानैसो खामानि मावदों जाय पलिसिया मोनसेबो थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दं आरो मोनफ्रोमबो पलिसियानो फुलफिल जाजोबदों होनना बुंदों नाथाय थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो पलिसि लायाखै होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों लोगोसे बे समाव मख'नांगोन दि आथिखालनि जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां माखासे बाथ्रा होदों आरो बे बाथ्रा होनाय बा खोथा होनाय जा पलिसि बे पलिसिखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनि गिबियावनो लेन्ड पाट्टा होनाय थारैनो बे समाव मख'नांगोन लेन्ड पाट्टा होनो थाखाय साखाफारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव आथिखालनि दा प्रमद बर'नि सरकार बियो 3,23,000 न'खरनो हानि पाट्टा होबाय बे पाट्टा होनायखौनो फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय सरकार एबा फैबाय थानाय समाव सरकार फैब्ला लेन्ड पाट्टा होनायनि थाखाय बिथाङा थांखि लादों नैथियाव बिथांमोना एबा बिपिएफआ थांखि लादों 100 कौटि एनुवेल फान्ड फर आनएमप्लयमेन्ट युथ बेखार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय 100 कौटि रां बिथांमोना बाहायगोन होनना बुंदों लोगोसे थामथियाव 40 कौटि आइजोफोरनि थाखाय 40 कौटि बुंदों लोगोसे ब्रैथियाव 50 कौटि जाय सुबुंफोरा रांखावरि बिथिङाव गोबां लोरबां बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना 50 कौटिनि बाथ्रा बुंदों लोगोसे 10 कौटि रांखौ सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय बिथांमोना लादों होननानै गोबां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि खोथा होदों नाथाय बेफोरखौ लानानै रोखा फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रांखावरि लाब्लानो जाया बेयाव पलिसि थानांगोन बिनि सायाव मा पलिसि लादों बे पलिसिनि सायाव रोखा गियान थानांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय समाव जा आइजोफोरनो 1 तला सना होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन थारैनो साबेसे लाइमोन एबा साबेसे आइजोफोरा बे 1 तला सनाखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव मोननो हाखो बे सोंथिखौ जों खालामाखै बे सोंथिखौ खालामदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 1 तला खनाটো खुদক আগতে একবাৰ কৈছিলে সব মহিলাবিলাকক 1 তলা খনা দিম বুলি বুজিছেনে গতিকে এই বিলাক ইলেকশ্যনৰ কাৰণে দিয়া এতিয়া কৈছে আমি ইউথৰ কাৰণে 100 কোটি টকা দিম ইউথক 100 কোটি টকা কি দিব আপুনি আমিতো ইউথক 100 কোটি টকা দিয়া নাই কিন্তু আমি সুপাৰ 50 দ্বাৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল আইএছ আইপিএছৰ কাৰণে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ 25খন কলেজত সানডে আৰু স্যাটাৰডে আমি ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছোঁ য'ত বেংক পিঅ'ৰ পৰা ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বা ষ্টাফ সিলেকশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন এক্সামবিলাক দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছোঁ 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড চাকৰিৰ কাৰণে তেখেতসকলক প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা দিছোঁ আমি এনটিপিসি আৰু বডলেণ্ড চৰকাৰ মিলি বহুতখিনি ডিজিটেল ক্লাছৰুম ডিজিটেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰবিলাক আমি বনাইছোঁ
ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতসকলক প্ৰি ডিফেন্স ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ট্ৰেইনিংবিলাকো আমি কৰাইছিলোঁ তেনেকুৱা বহুত কাম আমি কৰিছোঁ গতিকে আজি এনে ইলেকশ্যনত আগৰ পুৰাণি চিন্তাবিলাক লৈ পেলাই আমি অমুকৰ কাৰণে 100 কোটি অমুকৰ কাৰণে 200 কোটি আমাৰ নিজৰ ভিজন ডকুমেণ্ট আছে আমি পলিচি মেটাৰত কেতিয়াও ব্লেংক নহয় 4 বছৰ কাম কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ পলিচি আছে আপোনালোকক মই অহা এমাহৰ ভিতৰত ডাঙৰ ভলিউমৰ এটা কিতাপ দিবলৈ গৈ আছোঁ ইভেন কমিউনিটিসকলৰ অহা 6 তাৰিখত 18টা জনগোষ্ঠীৰ এখন ডিক্সনাৰী চবৰো লেংগুৱেজটো লৈ পেলাই এটা ৱৰ্ড বুক 1000 এটা ৱৰ্ড আৰু 1000 এটা বাক্য আমি এটা ৱৰ্ড বুক ওলাবলৈ গৈ আছোঁ যে বড়োলেণ্ডত যাতে সকলো এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষাটো বুজি পায় আৰু ভাষাটো বুজি পালে আন্তৰিকতাটো বাঢ়ি যাব সমন্বয়টো বাঢ়ি যাব সো কিছুমান আমি কাম কৰিছোঁ যিটো নেকি অনাগত দিনত বড়োলেণ্ড শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা সব দিশতে থাকিব গতিকে আজিৰ সময়ত আৰু আপুনি ইমান কৰিম 5টা কৰিম 10টা কৰিম 17 বছৰটো পাইছিলে কৰিবলৈ কিটো কৰিলে দেখাই দিয়ক এটা কিবা এটা কৰিছোঁ বুলি কেনে এইখিনি যিখিনি অলপ চলপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় 70 বছৰেতো চৰকাৰে কৰি আছে কিন্তু এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী কি কৰিলে আমাক খুদক আমি বহুত এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী কৰিছোঁ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কত নাই 204টা নলেজ চেণ্টাৰ বনাইছোঁ বড়োলেণ্ডত 40টা সমষ্টিত 40টা অডিটৰিয়াম হৈ গ'ল সেইটোও ডাঙৰ কথা 1 কোটি টকাৰ আগতে মন্দিৰত বহি মছজিদত বহি স্কুলত বহি ৰাজনীতি কথা পাতিব লগা হৈছিলে এতিয়া আৰু স্কুলত যাব নালাগে আপুনি সব সমষ্টিতে বিচাৰিলে এটা অডিটৰিয়াম পাব য'ত 600-500 মানুহ বহিব পাৰে সো তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছোঁ যিটো নেকি অনাগত দিনত বহুত ভাল হ'ব 17 বছৰত তেখেতসকলে পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী নোহোৱাকৈ চলাই দিলে এতিয়া আমি পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰীৰ কাৰণে VCDC ছেক্ৰেটাৰীৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ আৰু এমাহৰ ভিতৰত 420টা VCDC ছেক্ৰেটাৰী আহি যাব তো এইবিলাক মানে গভৰ্নেন্স লেভেলটো তললৈকে নিয়াৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ 1800 স্কুল ঠিক কৰিলোঁ মেক্সিমাম কলেজ 80% কলেজক আমি ডিজিটেল ক্লাছৰুম আৰু ইহঁতৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিলোঁ গতিকে এটা যিটো গ্ৰোথ যিটো ডেভেলপমেণ্ট আফটাৰ পিচ শান্তি অহাৰ পিছত অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ষ্টেবিলিটি এণ্ড পিচ এইটো কেনেকৈ লৈ যাব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা ফাউণ্ডেশ্যন বনাইছোঁ এতিয়া বহুত ক'ব পাৰে ৰাজনীতিত গতিকে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কি কয় এইটো ডাঙৰ কথা নহয় বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণে কি বিচাৰে এইটোহে ডাঙৰ কথা